Ahee, nawamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. So namuntlha ni kha ni vutisa question kahle kwale ka team Dr. Joyce mani ku ya sala mani kahle. Ya hi ku ka siku ra namuntlha ra the 18 April ni fike ni vona Manyangatsa tagging of course his own page la nga fika tsala hungu rin'wana ka ri vona ku hey loko kombiseni ku Mambawulelo se i hambanile na team Dr. Joyce Reman. So of course ni fike ni click the link leyi nga ni yisa ka website hi kota ku kuma information in detail. Ya loko se fika ri pfula ivi nyi va internet na ni ta fika ni vekela link ka top comment ya so loko fike hi nghena hi fike hi vona fika tsala ku Mambawulelo a fika a paluxa ku ri i se yini le ka team Dr. Joyce Reman. Then loko se hi sungula ku hlala for ku tsariwa ku Mambawulelo management yi kombisini official ku i ncini xi nga endla ku Mambawulelo a suka ka team Dr. Joyce Reman. Management ya kona le very conglomerate ni khomela Lifestyle Entertainment va vula leswaku na sweswi artist ya vona ya ha rindzele mali ya producer ya album ya Press Rangani na Sherman Outlook. Leswi swin'wana swi va vulerisaka i ku Mambawulelo ti-album ta ku tala leti humaka le ka team Dr. Joyce Reman i ti tlanga studio xa yena ni a ri wexe ti record-iwa kona kwale ka yena studio xa yena xa Mambawulelo. Then le ka eka Sherman Studios ti ya yena ti ya cheriwa ti-voice ta Dr. Joyce Reman na vana va yena kambe ka 15,000 leyi va ku yi humesiwini yena i fika kuma 2,000 rand. Ti-album ta ku fana na Mr. Nguza ni ta meka sure ni tlanga risimu rin'wana ra Nguza la ka background ra ni tsakisa rin'wana ra ndhawu leyi ku tale ti-fake ni ta meka sure na ri vekela na tin'wani to tala ti endliwa eXaMudzumba of course loko nga studio xa Mambawulelo. Mi nga va mi ti vutisa ku xana i vo mani va Conglomerate Lifestyle Entertainment. Then va vula ku i group leyi nga humelerisa album ya Psychology ya Germany laha nga kuma 25,000 before sales per release. Namuntlha hi vona va lava ku humelerisa album ya Mambawulelo xikan'we na documentary yakwe leyi rhangeriwaka hi The Goat. So as you can see swi official a na hemene an official thing yo leswi nga ta kha swi make sense. So sweswi nga confirm ku Mambawulelo se i sukile le ka team Dr. Joyce Reman a ngo ho tlhelela of course mara sweswi i fambile. Loko ra mi ngeza subscribe mandla ku mi la mi tika subscribe.